Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Matheo. Matheo kgaolo ya 2. E rile Jesu a sena go tsalelwa kwa Betleheme wa Judia mo malatsing a Kgosi Herote, batlhalefi bangwe ba tswa kwa botlhabatsatsi ba fitlha mo Jerusalema ba re, "Kgosi ya Bajuda e tsetsweng e fa kae? Gonne re bone naledi ya yona re le kwa botlhabatsatsi mme re tsile go mo obamela." Ya re Kgosi Herote a utlwa, a tshoga le botlhe ba Jerusalema naye. A ba phutha baperesiti ba bagolo botlhe le baitsi dikwalo ba morafe. A tlhotlhomisa mo go bone gore Keresete o tla tsalelwa kae. Ba mo araba ba re, "Kwa Betleheme wa Judia, gonne go kwadilwe jalo ke moporofeti gatwe. Wena Betleheme wa lefatshe la Juda, ga o mmotlana ka gope mo magosaneng a Juda, gonne mo go wena go tla tswa molaodi yo o tla disang morafe wa me wa Iseraele." Ke fa Herote a biletsa batlhalefi fa thoko. A ba botsa thata ka ga sebaka se naledi e bonetseng ka sona. A ba romela kwa Betleheme a re, "Yang lo tlhotlhomise sentle ka ga ngwana, mme e re lo sena go mmona, lo tle go mpolelela, gore le nna ke ye go mo obamela." Ya re ba sena go utlwa kgosi, ba tsamaya, ba kofa ba bona naledi e ba e boneng kwa botlhabatsatsi. Ya ba etelela pele, ya ba ya fitlha ya ema yo ka mefelo fa ngwana a leng teng. Ya re ba bona naledi, ba itumela thata ka boitumelo jo bogolo. Ba feta ba tsena mo ntlong, ba bona ngwana a na le Maria mmaagwe. Jaanong ba wela fa fatshe, ba mo obamela, ba be ba phuthulola matlotlo a bone, ba mo ntshetsa dineo, e bong gouta le maswalo le mera. Mme ya re ka ba laetswe ke Modimo ka toro gore ba seka ba boela kwa go Herote, ba boela kwa lefatsheng la ga bone ka tsela e sele. E rile ba sena go tloga, moengele wa morena a bonala fa go Josefa ka toro, a mo raya a re, "Nanoga o tseye ngwana le mmaagwe, o tshabele kwa Egepeto, o be o nne teng go tsamaya ke go itsise, gonne Herote o ikemiseditse go batla ngwana gore a mmolaye." Ke fa tsoga a tsaya ngwana le mmaagwe bosigo, a tloga a ya kwa Egepeto. A nna teng ga tsamaya Herote a swa, gore go dirafale se se builweng ke morena ka moporofeti a re, "Ke biditse morwake kwa Egepeto." E rile jaanong Herote a lemoga gore batlhalefi ba mo furile, a gakala thata, a ba romela batlhanka go bolaya basimanyana botlhe kwa Betleheme le mo tikologong yotlhe ya teng, go simolola ka ba dinyaga tse 2 le bo monna a bone, ka fa sebakeng seo se tlhotlhomisitseng mo batlhalefing. Ka go dira jalo, ga dirafala se se builweng ke moporofeti Jeremia a re, "Lentswe le ne la utlwala kwa Rama, selelo le khutsafalo e kgolo. Ragele a lelela bana ba gagwe, mme a gana go gomodiwa, gonne ga ba tlhole ba le teng." Jaanong ya re Herote a sena go tswa, moengele wa morena
a bonala fa go Josefa kwa Egepeto ka toro a re, "Tsoga, o tseye ngwana le mmagwe, o boele kwa lefatsheng la Iseraele." Gonne ba ba neng ba batla go bolaya ngwana ba sule. A tsoga, a tsaya ngwana le mmagwe, a boela kwa lefatsheng la Iseraele. Ya re a utlwa gore Aregilao o busa kwa Judea mo boemong jwa ga Herote rraagwe, a boifa go ya teng. Mme ya re a sena go laelwa ke Modimo ka toro, a fetela kwa lefatsheng la Galalia. A ba fitlha a aga mo motseng o bidiwang Nasareta. Ka go dira jalo, ga dirafala se se builweng ke baporofeti ba re, o tla bidiwa Monasareta.